Dobrodošli u moju kuhinju, dragi moji. Danas vam donosim jedan poseban recept, tortu koja se pravi s lakoćom, a ostavlja raskošan, nezaboravan utisak. Kremasta je, lagana, topi se u ustima, a u sebi nosi savršen spoj vanile, čokolade i oraha. Ovakva poslastica je idealna kada želite nešto posebno, a nemate mnogo vremena. Jednostavna za pripremu, a ukusom kao iz najboljih poslastičarnica. Verujem da će vas osvojiti već na prvi zalogaj. Potrebno je 7 jaja. Odvojiti belanca od žumanaca. Belanca umutite mikserom uz postepeno dodavanje 12 kašika šećera, dok ne dobijete čvrst i sjajan sneg. Najbolje da koristite sveža jaja sobne temperature, tako će sneg od belanaca biti čvrst i penast. Dodati jednu malu kašiku sirćeta i mutiti još malo mikserom. Staviti papir za pečenje i premazati kalup sa malo ulja. Smesu za koru istresti u pleh. Ravnomerno je rasporediti i poravnati. Zagrejati rernu na 150 stepeni. Ja sam koru sušila oko 90 minuta, pa ostavila neko vreme u ugašenoj rerni da se kora potpuno osuši. Vreme pečenja može da varira, posebno kod novih rerni, pa slobodno smanjite na 70 do 80 minuta ako vaša rerna jače peče. Gotovu osušenu koru ostavite da se potpuno ohladi. Možete odmah početi sa pripremom fila. 700 ml mleka sipajte u šerpu i stavite na srednju temperaturu da mleko provri. U posudu dodati 7 žumanaca, 10 kašika šećera, 120 g gustine, 300 ml mleka i sve dobro umutiti mikserom da ne bi ostale grudvice. Kada mleko provri, dodati fil i mešati na laganoj temperaturi dok se fil ne zgusne ili ne skuva. Pre kuvanja fila posudu sam stavila u zamrzivač da bude hladna, da se fil brže ohladi. Kada se fil skuva, odmah ga preručite u posudu, prekrite folijom i ostavite da se ohladi. Umutiti mikserom 250 g maslaca ili margarina sobne temperature. U umućen maslac ili margarin postepeno dodavati ohlađen fil i mutiti mikserom dok se sve lepo ne sjedini. Umutiti mikserom jednu kesicu šlag krema sa 100 ml hladnog mleka. Postepeno dodavati šlag kremu u fil i mutiti mikserom dok se sve lepo ne sjedini. Fil podeliti na 2 dela.
Rastopiti 200 grama čokolade na laganoj temperaturi uz povremeno mešanje. Nakon što se čokolada rastopi, mešati dok se malo ne prohladi. Čokoladu preliti preko fila i dobro promešati. U tamni fil dodati 150 grama mlevenih oraha i dobro promešati da se svi sastojci lepo sjedine. Koru pažljivo odvojiti od ivica kalupa. Prvo staviti čokoladni fil i ravnomerno ga rasporediti. Zatim preko čokoladnog fila rasporediti vanila fil. Najbolje da tortu ostavite oko 2 sata u frižideru, pa je potom premažete šlagom i ukrasite. Za pripremu sipajte 2 kesice šlag krema i 200 ml hladnog mlijeka, pa umutite mikserom dok ne dobijete čvrst šlag. Ako više volite slatku pavlaku, možete umutiti 300 ml slatke pavlake, pa ukrasiti po želji i ukusu. Tortu možete ukrasiti mlevenim orasima i rendanom belom čokoladom po vrhu. U svaki recept koji podelim želim da vam donesem toplinu, radost i inspiraciju. Neka vam ova torta bude podsjetnik da su najljepši trenuci oni koje delimo sa voljenima. Podelite ljubav, pravite uspomene i naravno uživajte u svakom zalogaju. Ako vam se dopada ono što pravim, zapratite me i pišite mi svoje utiske u komentarima. Volim da čitam vaša mišljenja i da se družimo. Vidimo se uskoro sa novim receptima i novim pričama iz moje kuhinje. Puno pozdrava do sljedećeg recepta od čarobne varjače.